Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pynïap ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kajingja ka basngautrium kalaja ha ka Shnong lukaya ka bahab ha Mufasil Police Station ha Giridi District Jong Jharkhand ha ka ba we ubrio ula dungyap ela ka jong kalong ha yeng kme jong kahi bat hadien kani ki bah yeng harengkat bat kinong Shnong kila bom Shnong ya u Haduh pa undayam kalok ka bala Shah Pynïap ha ulok ka de ka Mina Hansda ulok jong kapan ude chote lal Hansda kila ya Shong ya sa rengkat la pras nem kenthi Henry na uwe usnem sha weipan ka jinga day hapreng jongki kala nang sniu ha ka ba ka Mina kala petno sha ka yeng kemi la jong hadien ka tu ka nisngi ba ka sa yeng kemi ulok jongka ula wan bat kala mi ka jinga nia ka bajur hapreng jongki bat ha ka ni ka jinga nia ha ka mit singi balang uchote lal ula sei da ka tari bat ula dung ya ka Mina bun sien Haduh bakanda yap hashen masendep le ya ka ni ka kam ula persang man pet grat na ka ni ka Shnong Henry ki bah yang sem jong ka Mina rengkat ki dong Shnong kila yo ban bat ya u bat kila bom Shnong ya u Haduh ba undayap hashen ki pulit ka Mufasil hapo ka jingalam jong SDPO Jituahan Oroon bat u officer in charge Usham Kishore Mahato kila led sha ka ni ka Shnong ban tok kit benya bat ban register ya ka ejahar bat ya ka met ya pat apen kit Shah hospital ban le ya ka postmortem मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकैया गांव में एक मीना मुर्मू की हत्या उसके पति ने की है। पति का नाम है छोटेलाल हंसदा। चाकू मार करके हत्या किया और जैसे ही हत्या करके घर से निकल रहा था, भाग रहा था, तो घर वालों ने उनको पकड़ करके उनको मारपीट किया है, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई है। 2 लोगों की मृत्यु हुई, पति पत्नी दोनों का शव हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग यहाँ पर हैं। जो लोग भी उसमें शामिल हैं, घर वाले हैं और जो लोग भी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.